Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia nakinyite njaa imwe nterechi ya Kirindara ward-ini ya Ntunene gutethereria njaa imwe iria batigithinene nyuma ya mukuru wa njaa iu kwithirwa akigwa inya nyuma yawe kwithirwa akigwata mutino jwawe kwithirwa akigwa mutini njaa iji nitariritie gikeno gikinene na kuga utethio bubu ni bwa bata muno kiri muturo jao. Marion Karugi ni akujirite ndiunga iji gatumenyithie nkuruki Thithio ria kiao ria kuringithwa na utethia bara baumite miciete uciumba na barumiri ni mathina mwanya mwanya. Obisi ya mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Meru Karambu Kailemia ni ikinyite nturene ya Kirindara ward-ini ya Ntunene gicione bunge kia Gembe North utetheria family ya mukuru Geoffrey Kamau uria wonere mutino ekwa mutine na mwankira au are motungatira na bawe beta skuru untu mubunge Karambu ajokitie murio yo kuthomethia ana baba we beli bari secondary mwanka bathirie skuru ni boya na ntuba obisi ya mheshimiwa Kailemia kinya wakwa gutegera mathina ya ndene njeko kunjukia twana tu twakwa tumba kuthoma thina tumite ana magora muno cukuru kandawire mutina ndeta sibitari ndabutho operation tegero mipira kwa twainde wintumba kurutangui ntumba ta kuthogomera na bakwa kinya mantu ya fi te kuona pia kwa pite kuonekana mwakuru no cio macia ta kauria ona tukara singwe tukatata tukaritoa kirabuo ithebo waswa onini matukairabo ini kuria ini kunywa ini skuru ndivyo ntonkuibo ya no ntobo kinyanto ao ibethera bene bakulukerete thina inene yonto sukuru kweta sukuru kou ningo sokia nkatho no nto watwana toto toyukirio twele na two kenda murungu angakiama na twathoma na twathina na twata university twathira tombotethia musiyo Keremi Moyampo ni murungamiri obisi ya mubunge Karambu Nteresia Yembe ndayukirila ina atongoria bange ba Ekuru bantureje ndabaikia ki mheshimiwa Kailemia mama wetu na tuthikirire bwea na ibwa butho ku nkoroneke nonto wa family je awako kombekana ruenene mbeyenjeje na inda nimbimbure ku kinyanjeje na ndona onje kari na nkuibo butho ku sana nonto na ndaibwa kimako kinene nonto ana ba family ba in a bad situation na mama awire ana ba direct beta skuru bobele na nkuibo ko yonke kama katia kinyako twakekera ke program bonde ba thatu riu thai bonge mheshimiwa Kailemia na mbere mbe ntegere compound yo ngutegera kuona nya batena nya kioro ngeta ngakarande na mheshimiwa twabenjira kioro at least kenda family yumba kwithira sasa wene imwe kwa imwe obisi ye ne kinyite mwanka nturene ya Kithetu ward-ini ya Natho gutethia family ya Silas Michobo ura watorokire nyuma ya korwa mwekuru wawe na njira ya kumuringa na soka na arabakiaria bauritia ntu kuthira ciando cia kimisi na njira ya kwaranira na bange nikenda kwiria kieba ya kiumira kato watete habari ya musiyo toibwa musiyo mwekuru wa mwana musiyo ateo tinoro mukuru wake kuri utuko na habari ni kinyite mwanka ofisi-ini mheshimiwa Elizabeth Karambu Kailemia. Kwa hivyo no tutumira ni mheshimiwa na manager na bangi tu na bonya ba ofisi wao batuma batu aturete pole siawe ture atori pole na ture ana pole na atori na tubere are amona bo na kiendelea na mbere guitaniria family na twana tulato ti nonto itwatete habari twana tunini tu skuru tumulitwa mheshimiwa na wete akaroma na twana tu atuthomethia bimbo bakoromba karibe turare ibetha bena ngwataniro nonto kesi nyingi cia family cia mukuru na mwekuru kuorwana isiendelete so bimbo bobu imisha ibetha bena ngwataniro kinya itere kwina mpara bwakisikisana nonto utemana ya kurita muntonge uhai nonto imurungu twete kiewa kiotoro oigwa thore mwekuru buru na bukole mono buru urie nya muntu ontora abo aliria mukuru ontora kana yale maburu ita kanisa ne ta pastor kungwetikiote muntu tina kanisa kinya mukuru ontore kenda le mantu ya kinya mwisho ukona babo akaranti guru amwe ukere kanu mantu ya mega na mantu ya geta bweka sokerie timu ya mama safi katho demira ne boya nonto bwa kuona to na obatu yotethia twana tu na
nibo ya nonto bo batuma kinya na bia kuria nonto nibo kuona ki family ye otire otethio bo iku kinya no bokari sisi okwa araita kibarwene akeja akaruira na bake bia kuria na bamenyera boya. Nkiripotera Weru TV ku Megembe North, Mbeta wa Marion Karugi wa Kenyua.